kajing lang pat ba balakhat penlong da gajantia Coal Miner and Dealer Association menta kasingia Cleariat West kinong yalam jangki arteli kiseng bhalang bakin thup President Jantia National Council ba Sambor Milingdo badu President jangka Meghalaya People United Front ba Kershan Bla kilami rensan bat ajingkran bat berngam balada ke sarkar kamle ya ka kamdo yong kin mi madan ban penki wen ya ka sarkar uba Kershan Bla ulaong basakat nu ngin yaisa sakat nusin ngin sngap ya ki jingya lang ukin tu ya ka seng do yong ban bu pol ne deadline ya ka sarkar ban yo ban pelat ya do yong ngilama jing ngin hap mi pat ba sha surok namar ban khanglat no ya ka jingwan u do yong na bar namar la da do yong ki company ti hangta ki company kin yakran bat ka sarkar ban pli no ya do yong sakat nu ngin yai sha namar menta ngila poi ka harandang ha ka ba dan kam dan jamshu ngila sham janjar hadu kata pen pau uba Kershan Bla kumju ru uba Sambor Milingdo ula ong kajing ya teli ka long kabor kasur jangi ka lapoi shadu kishkor jang ka sarkar India kajing ya teli ka dan ru ya kabor ka bakhlan ban pinki wen ya ka sarkar wat ai ba kani kajing ya teli kan du kandam balada kani ka sarkar ka thak biang yangi sa shisin balada ka sarkar ka pindu jing shanya yangi tingin sa ya juba ya ka sarkar namar ki pat ba ki dan kabor ban pinyang bat pinyar ya kabor sinshar lada ka sarkar ka longkum uding put sa shisin hab ban yami madan bat pen kiwen wadu jingkerman pat ba namar wat ka sarkar India ka kwa hi ban ple do yong namar ka sarkar ru ka yo iki khajana no do yong balada ka sarkar kadang kelak tin ngilong ki balakloi ban yakun bat ka sarkar na ka benta ban penne pensa ya ka hak jangki pat ba alam yung sa Meghalaya People and the Friends and PF is Gentle District. Wow, upanjik siya na matay ni sa yung ayo yung lalo tiyong pi wato asura. Yoy both leagues binay lalu TV na mata yung play mo yung na mata niya po is Gentle waro Meghalaya cakta na mata mo yung. I persaw diaw may ikipay ba tanusin uap igini meeting tanusin siapa ba sarkar na mata lalu TV na mata mo yung yoy. Ngai yoy hado kani bemle yiye ngai penyogi po social media udah lalu TV na mata mo yung yo play na mata mo yung. Ina yang ngaseng why wo chimcha kam tam ni sen mo yung yo chimcha bi yo bobi yo dalai ngam ong tu nak ron tu sebo dalai ngam bobi sarkar kan nu bnai kre usna ka committee betal pelaj ni mo yung ye jing chate kam tam ini po district bon i wan ini jing jing chan yang pai ba jing sem jing kit jing jar pai ba wo jing sajang wan yang tai yo pelaj ni mo yung mlejui poi sinu sinu te kwai kalian aseng panjing sia na pi sen mo yung e dalai bi sarkar mo maybe the bo por bi kan nu bnai sna mata yo pelaj ni mo yung rimle ha ina yang di pai ba yang ni haji nu kulun yu mi pai ba na mata si suro yo ki yo penjur ye ki na mata yo pelaj mo yung yo khang tam e kita mo yung ke wan na ba kadang wan mo yung na ba kumo re bi te ikan ja sak khang mo yung kumo yo pe la kami company the company yo tahu di sarkar ko tahu di sarkar pring yo no wen ini mo yung yo tam yo ki yo mata pai ba dan wai mo yung na ba the company wa sarkar kakay to kami na kumo kam kita sikit la da do mo yung company utro yang sarkar pring yo ang wai mo yung di ukret na mata yang kami company awam ni suka nunya chai pai ba ikata na po ko marangan wa pi ikninja na kiti na mata di committee yo di plus call yo di ke kan go biang isam tinjare awo paya idak yo khat nam sai ipai ba isam tinjar le kamu terpari wa mele wa muram yo chipcha na mata suka nunya chai suka nunya dan lain di sarkar jadi biar sarkar ikamo di ki na penyanga na bata sarkar ye upanha yo CM le chang bor khata wa ti dini den khudle jibon chejaru mi ke jing yai cha am kami ke jing ikra lang ni ba yoi wa ke jing teli kam go ya kata kesur ke waklan wo pungking bin ya ka sarkar wo pungking bin kita ki mo ki den tenai dai dau ham wa ke ni ke jing teli ke yang i udo udam na ka wa ke ni ke jing kerman kawalang ba ke jing ya luti yang ke JCMDA apa ke jing lam ke yang mamkrem kini ke jing kerman wo hau to iga hawas ke dia le se yang PO the one is meeting aku wai mu yang ngau kenai ti untuk ko suk uchna ya ka policy wat ki kot gari ye le bampor ke ki binai iu yoi kat ka an bethan uchna ngau am kamu ya chai dalam ke ni ke sarkar thok biang ke isa chisen
Dau jubabi ka. Eba I kipat ba emi ka bor ka wokro. I to kita kinong GSM, lene kinong punjen. Ya kata ke hima, yang kinu ki wasanchar, lah district council, lene lah state. Ya kata PTD kamu cenya ya ka sarkar, handle lagar sarkar, penduk jing cenya I halor wa cenya ya ka. Lagar sarkar mang kamu tu benput, wa cenya ya ka habi ore secisen, habi yumi madan, secisen, habi pengkiwin ya ka sarkar. Dan nete dah wa oleh pipai ba hamdo jingkerman. Nebha warga sarkar India kamu desnyau pi dapat senyau deka MLA yang kesan sutengah warga sarkar India da kuat go wayo muyong nebha mando wayo muyong to tunga do piu yo nong ni kita kinong krek yang I warga sarkar ne yo ya kata ke revenue ke yang kala ne ya kata ke pelatan ka yang ka tenete da hachwau chong apa ba aku hidon hi terpa dai thi ton penne pensa ya ke ni ke jingi teli ke yang I nebha warga ketenu belai onggo kejat bru ke upia ke upra ke te to kejat bru ke wadau to jat neni nesla perkai te nete dau wakini ke jingi teli ke yang I uyai ne ko nang scam ga wai ni din wa ma mensel ke yang I wo prangi wo wai wo yo ya kata ka ain ko ke sarkar atau ke supreme court dapat scam ga wato ke kendau ke siap to ke yang I la kata ka ain ke wayahap kakam iman ilong kini ke kendau ke siap ke yang I tele ke sarkar ga yo tiak ga wombot den no ki ki ka de klai no yung baki social media ka kamram to ka yung pi upun ke khange thia eki ukul su thia eki nga ka munoi lam yung jen singa yin ske ma churu pi paita bole da sarkar kelakten go I mani ko boklai wat wo yikun lo ka sarkar ne benta upun sa upun im ya ka hok yung I kam ki paita nebha ladamani ki engineer ladamani doktor ladamani ki ki kardan ke jing khan woro emi wani hini to wi thangani dan nete da o ke ni ke jing thang ke yo ne ka hadu wi yo ka jo so da yo blai lam lam wi kam ke ri ke jatru bar kam tam ki no ilam yo ke JCMD wa ki no mi khmat ki yo ke jing itli em go ka bor yo ke jing itli ke yo leng ba ka tu ke reli leng ba ke jing chat ngam yo ke ka tu ka ni ki khon khnro ke ni ke sur ke yo da poi go chedo chak sarkar India ke ni man go ke history wakate pitip wat ke sarkar Modi le de tip ga ya ke jing ya ke khia ke chon ke yong I keni hi to kadak kechin wa ke jing kermen dang em ba go I wo yo yu ki muyong ha ki thau ki wo kien boyo le ser pediang PM ki wo sa pu bakla jing to wa ke ne ke 100 hektar keni hi mem I terwai ke sarkar to do em thau 100 hektar wo yo ki muyong I terwai ke sarkar to hapo 100 hektar Nebha pelat ya kesan hektar imye de ikut ika ka small scale underground scientific mining. Deman lo kata ke mining ke wahe. Yo yi penman ya kini ke mining ke small. Ni benta uria ne tai dau abam kami uchnaya ki an hapok kesan hektar dan hi ke jumut hita wa kinu ki thau ki yong pi ye pi le ya ke license ke kam ke land holding ke yong pi. Ngamam ye ni yo pungsan ye sarkar ni yo punrem ni yo pungsan ini hendraga ye nya to ye kanawrim dan hi awas setiap ke jingiro ye sarkar boyoy walang ba ke jing e4 ke yang ke yang pi kamu paita ke sarkar de kerniat yang beruba wood de lagi ci delhi de ye chemgi wa union minister yang ke kam ki mu yang ke yang yoy de ke yang CM yang ilang ba ki social media de kelamu wato hapo chief house ni utnagi kata ke komiti wobodden ya na kamu wino nong ilam sen balang daya ma akti hakjat yang ke JCMDA wo propose lene wo terwa ke sarkar kam ki kita ki an ki wo yato wa ka dong ke chnat ke yong I dasnyau fi ke jing batai ke wo bnya na wi na o kro perkhat yang ke ni ke than ke yong I na doktor pervision nong tudu ne bhas nyau thoi klem ka an uniu muyong om ye do wai dalele ne bha hawa ki genu ki am kamu perkhati ya kapaten tetende ne tai dau keni ka an hi jingmut wato ne benta yo ne usa keni ka kamu yong ke yong I paten la paten ento do hanga hati hindre haki kon ki sufi yong I churup wa ka jing maya ka jing yada ya ka maryang ka wa ka waman ka jing im ke yong I klem ka ye im tene tai dau am kami le uyeda ya ki kiwa am kami ke jing ikra lang